Kia ora, nau mai hoki mai ki Kupu o te wā. Ka tai tātou ki te wiki tua whetū o Bubble Life. Welcome back to Kupu o te wā. We've reached week 7 in Bubble Life. Ko Jess tōku ingoa. Kei te mohi o koutou, kei te aha tātou. My name is Jess, and you guys know what we're up to. E rua ngā kupu kē, māku e whakamohio I tēnei wiki. I've got 2 more words to introduce this week. Nō reira, therefore, tā tātou kupu tuatahi, our first word, Matihiko hangarau. Matihiko hangarau. Ma-ti-hi-ko ha-nga-rau. Ano, ma-ti-hi-ko hangarau. Matihiko hangarau. Matihiko hangarau. Digital technologies or digital technology. Matihiko hangarau. Tā tātou kupu tuarua mo tēnei wiki. Ipurangi. Ipurangi. Ano? Ipurangi. Ipurangi. Internet. Ipurangi. Remembering I, the letter I in Te Reo Māori is sounded out I. Ipurangi. Internet. Nō reira e te hunga mā takitaki, koena a tātou kupu hau mo tēnei wiki. Those are our 2 new words for this week. I hope you're enjoying Kupu o te wā. We've nearly come to the end of Bubble Life, but hold on, we're introducing a few more things, so keep an eye out for what's coming up next. Nō reira, kia kaha ki te aku e tō tātou reo, nohora mai, kia ora.